Khur naga shlem jong unong san Hima. Haka santarik benaya yong arhajar arpoar, kamau kadang sport social and cultural club, kalayo ban play Pyrda ya kalempung yelek kai football, ya kabalatep kum ka first knockout football tournament arhajar arpoar. Haka baka kenhun yelek kai jong ka Khliehmawlieh YC kalayo ban Khur ya ka Jingjop. Katai ka nam job jong ka Khliehmawlieh YC, kalalong hadien bakalala ban penlem no dasan gol lalai, ya ka kenhun yelek kai jong ka Amigos FC Knoft. Haka jingelek kai kebalalong hamadan mau kadiang West Khasi Hills. Haka tay ka Sngi Plie ya katay ka lempung, uba maulon, uway na kiriw rang ba katay nongston ulalong ukongsan. Haka jingdon lang ru usordar kasnong mau kadiang, uba HP puwen bat kiwe. Haka tay ka Sngi ya kana man of the match layo ban Khur daw karmau, naka Khliehmawlieh YC. Shushu nakaliang jong kamau kadiang sport social and cultural club, kalau pentip baka jingelek kai ke banbun kan long biang haka hendriu teri ubanaya yong arhajar arpoan. Kata pedeng karangkan sai SC na Eastern West Khasi Hills persya ya kan nong ren yang junior na South West Khasi Hills hakapor arba jeno Sngi.